मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत स्टाफ आणि ICU युनिट 8 कन्सल्टंट 20 नर्सी आणि गव्हर्मेंटान प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट हे एस्टाब्लिश करपाचें थारायला साऊथ गोंयांत आयज डिसिजन जाला. देर वील बी द ट्रस्ट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर and also the opposition leader and opposition MLAs, the head of the parties will be there in the trust. That trust will run the private medical college through that. म्हणजे आमची जी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे हांगासर आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता. हो मॉडेल नीती आयोगान फायनलायज केला. म्हणजे जरी ती प्रायवेट असली सुद्धा आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाचो तेजेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल उरता म्हणून हे आज डिसिजन घेतला आणि वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. आमी बाकीचे सगळे प्रायवेट जो प्रोसिजर फॉलो जातलो आणि ऑन बोर्ड कोण येवपाचो तो मागीर येता. So you know, bids invite. Government is not investing anything. The board of directors meeting, chief minister, opposition leader, leader of other parties also will be the board of member of that trust. They are taking the administrative decisions and giving the powers to the trust. But how operator कशा finalize करतले असे? Operator by RFP system. Yes. And this will helpful for the Goan student. Goan students are maximum quota will be the reserve for the Goan students. It is not. It is decided. Terms, conditions, सगळे decide झाले. लोकांक कसलेच burden पडचो ना. गाडीचोय पैसे लोकांक पे करचे पडचे ना. It will more help for the South Goa people. चडांत चड साऊथ गोवाच्या लोकांक मदत जातली. म्हणजे जशी गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तशीच साऊथ गोवा मेडिकल कॉलेज जातली थंयसर. It will be as free as JMC. मजगती दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत स्टाफ आणि ICU युनिटाक मान्यताय दिल्या. 8 कन्सल्टंट 20 नर्सी आणि 6 OT एनेस्थेशिया टेक्निकलांची खंय नेमणूक करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.